Meke vještine. Što su meke vještine? Meke vještine su sociološki izraz koji se odnosi na skup osobina, vještina, sposobnosti, navika i stavova koji pridonose nečijem uspjehu. Formalnim se obrazovanjem stječu diplome i strukovno ili tvrdo znanje, a meke se vještine stječu isključivo informalno. Za njih nema škole, ocjena ni diploma. One su nemjerljive, ali su ključne po tome što čine razliku u djelotvornosti i uspješnosti. Samo se po njima uspješni ljudi razlikuju od neuspješnih, a zadovoljni od nezadovoljnih. 4 su tipa mekih vještina koje trebamo naučiti u životu. Intrapersonalne, interpersonalne, menadžerske i liderske. Intrapersonalne su najvažnije, one su temelj na kojemu se sve drugo gradi. Intrapersonalne vještine, to su vještine da se nosimo sami sa sobom, sa svojim raspoloženjima, emocijama i stavovima. To su vještine da vidimo dugu i da svoje nebo sami učinimo vedrim. A kakve su to interpersonalne vještine? To su vještine da se nosimo s drugima, s njihovim raspoloženjima, emocijama, stavovima. Vještine da živimo zajedno i da radimo zajedno. Menadžerske vještine su vještine da upravljamo okolnostima, poslovima, ljudima, sobom. A liderske vještine, to su vještine da zanesemo, da motiviramo, da inspiriramo, da vodimo. Eto, neke su vještine dio naše emocionalne inteligencije. Loša je vijest da se s emocionalnom inteligencijom nitko od nas nije rodio, ali dobra je vijest da se neke vještine mogu naučiti i razvijati u beskraj, samo je nebo granica. A sad, kako vi stojite s nekim vještinama? Ovakvim filmićima brzo ćemo vam pomoći da ih razvijete. Pratite nas na Twitteru